was 2016 na me asori Pentecost. Okay. Inti Pentecost first we say omoye asori a worship ko mu ye onyame anim na say ti God mimi nim ade esi but after asori na presiding the friend Kingsley Atayeboa. Okay. I saw na unse tafo nkramufo no entokwasi a nkramufo ekọ hokosese ni no. Yes. Sabre no nana enti esi ye na ye po aso no frɛ me no se nyame fa me so kan sem bi na mekai na se me nim ade kro no se nyame afa me so akan se eje be hyehye market se be si enti edem honum na asompanimfo ni nyina so bi wura ho bi no mu de wonsa gum so bompaye e maame afi na afi de asem na ma metinya me ne mehu so obi ba na so obi nyekura na mehu na started place ntimu ana me ya sole 2015 me share nkom se mehu en se rade afamu aka se MPP be wini 2016 abana bano na MPP benya 53.47%, mama benya 44%, 44.96%. 2015. Okay. Ti muna Antonia Kutu say ehun nipa bi kwa kire no say akra bi ahyem kom na tafo chama don ko make say bi a ohweme kwa kire say akra bi wonzungu ahyem kom sisi no mu de me kom Antonia Kutu say ya o free mu finance minister. Enti me ya sorry ana say I keep on say me repeat this asem na NDC for so ma that time Dr. Louisa Hanabisu ne personal driver Enoch mobile honum na den o mu be fa me ba Dr. Hana Louisa Bisu ho enti we zabre no we try say enkana ebeda ne bet na abani ntimi ena ntimi make us am tie sebio ora mama sebi ne fana de Kentampo on the 5th of December fana Farmers Day or the Kentampo. Okay. Now I was there. Baby, it make us the driver said you are eating me. Only ni pa wa hemi abrabum pa. I see. Personal driver. Ti bia ba no. Let's no person here juma kakra ma no. Yeah, na omuhu sensema sabi na ma sorry fufura. Nyame fa me so kan godin say me fresh oil met me agase bia wo Yesu Kristo dim Peter 2 hours one nyame obeda sa enso ya we the don ahomache of the day I beto aba no enti yakoba say me tell say Alan Arizona anya nwanwa yes also ka say now wadika me prophet who hear Peter mo me ya me ma na ma bo mo no he say maybe we my catch omu there even Bawumia or any vice my trend to my obifra bibi ebesibia and BB say next week from 21st to 25th MPP BBC na me oka anya nwanwa because na matete am say no kura di hu nkomo say press conference BB me akoso wow me da hono ma na awrade be yisre me say Bawumia me hun 2017 obi a onim bia nim say maka to order that so ne bedi sebi nanado ade ti awrade yi kire me the first person am board no amane yo hene kese bi pa me money okay na me ka kire no sese and o say okay so for asma wo ka no yenhwe na ohene no pa so empire bone sebi owura align na beba be sebi MPP flag bearer okay enti omala nkrofo ni bi behumi asema make akua PSC ni me dance ni he sofo keep their names out and bobo with the kawasem because spiritual thing who pa jidu person amanyini and enti ye hia dance that's all enti me ye no me no awrade aka kire me se bi Bawumia ne be ye mampani me de enye ntro na me twa o de asema me kan godin ma sofo nyina spiritualist nyina emeka sesebi enipa sei nebe me JDM nyame aka kire me ne di okay
ena menka se me nko na nyame aben me ana asese be me pani bi o Ghana bi anim se akura na oto no onye God me kase nyame animonyam se 2025 on the 7th of January Bawumia and the best way as next president of Ghana. I see. Say ya ballot to Kennedy Eda number 2 Eda 1 Bawumia the 2 no me nim asema me ubuso ahene ba ma I told ballot no Bawumia be ba Eda number 2 but you no sunsun biase no yes me nim and number 2 no e wo de sebi men na etre enti so because yewura Kennedy ena ene benya me Kennedy nkrofo e bompa ye ma no mu ye adwuma okay sebi godin me ntra hanka nche se sebi me bona sofo ne spiritualist ye adwuma ma no he godin me ye adwuma ye me kancho se ye de Bawumia picture o India me opa mo fa chire me tia trade me ama I told Peter yeah India no why there party be penny pa de Bawumia o India I tell you and me can want to me TV say mo pa mumu say ye beto aba no want to me ho ye ne den e be ka be 3 days mumu say mo beto first abaya na no want to me ho ye ne den ne ho do no in fact I tell you in fact mo first den say nyantwie be na esietia no wow me dawa me obi oni bia me prayer kesia to TV 75 inches ache me so senya bo a me so be me video nyame nim kwan of Sudan ye me edit me ntandro mumusa mesi metmi a ode Peter ma me ntre edin no Emma Godin omo say ode no wo just man no na you producer sebi ode man pen say ode Bawumia wo India see wow sebi Abusafo aha eye movement television and would be radio 95.9 able to komlemle one crisis no ma na wo edina wo cho no enye me nwanwa edina enye nwa onu a hey what enye me nwanwa so onu a ne be what God me to on nye se bia me bet me yanto 2024 abanwie no Bawumia bebo mi din adase amen na nyame so be mu obi ehu mo nyame afre wo mu gofo ba so ebi mu ho no mo ya no omu yusu numbers say ebia we de ba ko ni din no ye ka bomu a 25 spiritual realm the omu neurologist for no and astrologist for so ho no ba so wo de no bia ana wo de kom I will never use numbers and some started numerologist for ni be challenge me o sebi angel fm money ademo and minim Freemason ni empanifo asofo bibliometry challenge say this time menim begu ase but minim de nyame aka kire me very young onim say asema America no afi na masiso sebi said sofo Victor Mubeji din papa bimpamu and afi na meba say asema nyame fam so aka no the only thing that I have now say me kwa kwetena brochi me jejuma no but nyame mama nim wase and odi a wo say ma ama na benya minim say nyam enye nne na obi sad na ebesi o Bible masi bebre yuda mu sabi omu kwa ako a ye frɛ adifo mu mbegina ho omu ebeka se sabi Peter ko obedi nkunim we siko say besi we siko bibi ye omu ebeba begina ho no maka se sabi ɛko a wo kun enwie wuye but at long last ba ko de bebem me we ni die ni buoma ye papa mu asofo ne spiritualist bebro but me ka se makoto Ghana Peter ni mako 3 times this year minim de me kan asase no man no edawiem clear met percentage bia sebi region bia Bawumia benya I was 2024 na say 2024 we ne de say my Canada and me nko obi a wa follow me bi anim say sebi ma beka ho asema ka nye na me beka ho ma me figure say Bawumia benya 50.9%. I was 2024 the second term 2020